والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مي برنامج كي كويت نواري أول من راجي رأيتنا ديني قطن دينجه بأي معلومات تكا هذه بيا به قطن عام كرنيه بأي معلومات عام كرم قطن جندا كويت نواري خاص كفريج مي برنامج داشون أقول مي قطعة ديه وريها لبت رأيتنا سلام درنوا إسلام دين غير السلام أنتي وريها رأيتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مي برنامج تريجا أقول منكم مسورك عمر رأيتم بروا سؤال تك جواب دينهم أنان إنجيما مي هاتنوي دين هاترين عشان إيكي مي نمبر SMS كل فيما أقول منجي وقتو أن مي مركم فنوا سؤال تك جواب دينهم كندار واحد عمر رأيتم معلومات تك دنم أقول منجي ميادوجي برنامج أقول من نجاح ميوا سرخية كينو تماضوا كي مي كم حالك جالس الله سبحانه وتعالى أقول من شكر عندهن هي حالوجا كم بيس أدي دتي حالوجا كم بيس أقول من مي برنامج سؤال تك جواب دو متكا راجي كديني علم ورين ورا ديلتي كما إكيجا مي دبا ممكن دوا إبار لوما Ministry of Islamic Affairs ناموجا أدي هما دبيه سركار ناموجا أقول وربنا شكر دنما ميادوجا مي برنامج أقول من نايكيجا باري ودان نواني شيخ سمير برتما إنه بدين أقول من State Minister إلياس جمال دين هم إنه حسن فكري تيم بيفرنس وربنا مرحبا ورحمة فاكرهم هما مي برنامج جاس باري ودان نوتي هذه سرخيجا أقول من ديني فدان أقول من الله سبحانه وتعالى أن يمت إبا دبا كيرت قرآن جسبوا وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها أقول من جنا شمار كريور بس جنيا متى بديفا إنما إس إنيا متى ديفا يرو الله سبحانه وتعالى أقول من إبا عنجوا شكر غريبهم وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها ني عنجوا إبا وحي كروا لئن شكرتم لأزيدنكم شكر غريب واكم بنيوي إبرس كلام الله سبحانه وتعالى أو تكون نعمة تور قربانه إهم بايروغا شكر دنوا واهك دنوا بايروغا أقول من إبا دماغي دي حالته أقول من حياتك بين حالته كي مي نعمتكم محروم وحالتك مصيبتك بري مركما ميكا كنت تدماغ حالتك ميادو مولي الدنيا ميوتي ميدن ميكالا حالتك ميدور بف مي حالتا إكيغالس أقول قبول كراغتو الله ورحمة ورتناوس ورفرا أقول فرتما سؤال شيخ سمير أماس فلانا مي دمي مدنبي في شموع مدنبي واه كولا دادي إقدك بسنا على أرجع نيومت دي واحد وجاوس أدي نيومتكم محروم الله سبحانه وتعالى أقول من جبه كرو واحد وجاوس الله شكر وانجيه هنوتو إهنتو مي دي حالتو أقول من شكر وبايك واني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد دائما فرتمان أول من مي كم كمكاد تيرك ويسنا رويس كمكجا هون واكي واكي كانتتكا ويسنا جهني كمكجا أصله حقيقي مقصد دينغني أو ما أمك ورق جنا أدوها واكمي كم متشس مانا كورن جهني إيجي روحا إجوا بقتوي إنه ده بس تيجي إيج روحا خلافه مانا كوفيام إيج ماني رانغلينوان එහෙම එම ෆෘතමන් අලුන් මෙන්ගේ මුලි එතිග රූහකි මුලි එතිග මක්සදකි මේක අසාසකි කොබයකන් දෙනගනගෙන් ඒ අසාස්ගේ මෆහූමුග මච එයා බෙහෙගතුන් අසුන හුරිහා නස්සුදක මාන කරන් ජේනි ඒගතුන් දුනියේගේ හයාතුග අලුන් මන්න හිංගම ජෙහුමා හිද්දතිකමා තනවස්කමා අම්මහිද්දතිකමා ෆකීර්කමා මේ හුරිහා කන්තතක මිදිමාවන් එම හයාතුගේ හගීගතකි හයාතුගේ මක්සදකි හයාතකන් අල්ලාහ් තාලා ඉන්සාන දුනිය ෆුනුමුගේ බේනුමකි ඉන්සාන දුනියගේ ලබ්වාෆා ඒ ඉන්සානාය මේ නියමෙත් දෙවුමා ඉන්සාන රසූල් බේකලම් ෆුනුවා හිදාත එක්කම හින්ගොස් මේ හයාතුගේ මක්සදකි කොබෑතෝ ඒ හගීගතුග දෙනගන්න ජේකම ඒ හයාතුගේ මක්සද දෙනගනගෙන් ඒ හයාතුගේ දිමා වකිවකි කන්තත්තක මෙදු අලගොන්මෙන් ඒගේ මානය මොරාදු දිනගන්න ජෙහෙනි
ඒක මක්සදා ඛිලාෆ එච්ච මානක ෆි ඒක මානකි මුලේති කොම් ඔලොම් බොලොම් අරන් එහෙම කීතු කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ හයාතුගේ මක්සද බයන් කරවා ඉතින් ආයතක වහී කුරාෆයේ ඉතිරෙගෙන් ආයතෙන් ඒ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إكلانجي مروما يديرون وفدي رس كلانجي ليبلوكم أيكم أحسن عملا تبامهم ترين هي عمل كورني كمبيتو امتحان كورو مرتكا فرتمكم كم موت مئات وسنجفا دنيا حياتك أصل حقيقي مقصدك دنيا دماغ كم كم كيس أي هنگو جمك كم قاوس وفلك كم قاوس هدي هدتي كم قاوس مهوريها كم كي امتحان ألغون مدمن امتحان هو لقى ألغون كريمة ميكورة هوريها سؤال تكيس هوريها حالة تكيس سما امتحانه كترين الله سبحانه وتعالى إنسانه امتحانه كأين ثابت منبركان أين كدرجة مكانة ما تكورة ومتكا أدي أين يعمد معاملة كورة بتوكن أين إيه حق جزاء ده ومتكا حياة ملبافن هم يعني كلهم مهين آية تكداروا بفنه وبلوناهم بالسيئات والحسنات كما رسلان إبامهم إبامهم ندتي كنت تكا إبانك إميهم أي جوس نبأ كنت تكا تمام نجيه بلاوركما مصيبات تكا دتي كم كا دكيه كنت تكون تمام رسلان إفادة كنت تكا أدي هيو تناوسكما رانغول هيو كنت تكون بس تمام رسلان إميهم امتحان كوربيمه يعني هم امتحان أي هم شرعي نصته عمكم حياة مدوك أساسي مقصد إنجي امتحان مياسو حقيقته دينما إن آية الله سبحانه وتعالى كرافه كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كم نفس بس مارو رها دكينه ونبلوكم بالشر والخير فتنة تمن رسكلانج මේ නුබෑකන්ත মানে কি එමිහුන්ගේ තොබියතුන් එමිහුන් මාන කරන ඒති මමන්න ගෙල්ලුන් දෙය කන්තතක ති මමන්න মানে কি එමිහුන් එයි හිදතිකම රංගලුන් කන්තතකම දෙර කන්තතකුන් එමිහුන් එදකේ ගොත දෙර කන්තතක අදි හේව රංගලු කන්තතකුන් බස් තිමරස් කලාගේ ඉන්සානා ඉම්තිහානු කරම් ඒ ඉම්තිහාන ගොතුක ඒකංකම දෙමිහුන් කන්තතකුරනි කොන් ගොතකත්තෝ බෙල්ලෙව මට්ටක එබෑමිහුන් එකං කුරිමත් කරවනි එෆ අල්ලාහ් අංගෝනි තිමරස් කලාන් ෆදලතෂේ එම්ම රුජුව වංජේ هم بيكار بارو آيات تعلمنا كيدا هم مي برنامج جت سلسلة كيجا إنسان امتحان كرام جواها كيت القرآن قاليجا واني بيان كريفة ترى ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين تمر سكالان تبامهم امتحان كرام وعشرين بيروي كان دكوا أجناي بنوها ونكون دكوا أجناي مدا مذكور بأجناي أدي فرانة مذكور بأجناي أدي نفسه مارغن وياجنس ميوا مذكور وياجنا إفهو الله عنك وبشر الصابرين كذا يفعل كتير وفاركم خبر دبار أنا كا مي أكيد وصورغا أكيد حادثة تكا قولين أكيد فرات مارغن وا أكيد ميسمهم جندوا أرغمنا الدوسرة ميهم ماجنا مروان فرشي مرا كمبورو إكو مرا كي الدوسرة جنا مرويس الدوسرة مادم مرويس مي مرا كي إمم كريمة لانج أرغمنا كا مي كورونا فيروس كا مرنو بس متى الدنيا كنو تبيه أرغمنا دان جهن نكمل دان جه إيروغا أرغمنا الدنيا كا حوالي كوري مقصد رانغولن حاصل كوجن دياما كم إتشجع مرو ديس كم بايجع مرو ديس هذه هنگوتك مرو ديس امتحانو جهنه يوتي كامياب مسألة نونه أمانة كي مرا إنسانا كريمتلان جهنه إماركم إنسانا كنوفيلينه مقصد كي مرا همين إينا أنيروغا إماروا دوا همين إينا أنيروغا إينا تيار فهرو نعم بما مي أون ذنب ملا واقع كي مي حياته كدماغ خوريها كمك جبس ترجمة يا تفسير إيه مان أولغون من كورن جهني مي حياته كأصله حقيقي مقصد أولغون من بيسنا في كوربوفي إهن نونيا نوبان إيه حقيقي مان إنه من عنا امتحانه ಗೆ ಮಗುತುಗ ಮುಳಿಮ ಸನ್ನಾನ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಎನ್ನೋದು ದೆಂಗ ಮೇ ಕೊಳಗೊಂಡು ಬಿಸ್ತಾನ ನಬಿ ಜೇ ನುಕ್ತಾಯ ಮಿ ಮಿ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಇನ್ಸಾನ ಕುರ್ಮತಿ ವಾರೋ ಇನ್ಸಾನ ಕುರ್ಮತಿ ವಾಣತೋ ಇನ್ಸಾನ ನುಕುರವೆ ಇನ್ಸಾನ ತಹಮ್ಮಲ್ ನುಕುರೆ ಜಾತೋ ಕಂಕ ಎಹನ್ನನು ಆಗೊಮ್ಮೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೋಲೆಗ ಪೇಪರ್ ಮಿದೇರುಗ ಉಸ್ತಾದ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಳೋ ದರಿವರುಂಗೆ ಮಿ ಇಲ್ಮಿ ಫೆಂಬರ ಏನೆ ದೇಫ್ರಿ ಮಾಲೂಮಾತ ಏನೆಗೆ ಮಿ ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ಲೈನ್ಗ كيوان جه منبرمر إثورة كشين إيه نك سؤالن ودين إما القرآن قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
එබ්බස් නෆ්සක අල්ලාහ් නුජස්සාන ඒ නෆ්සක තහම්මල් නුකරේරුග කමෙ එම දුනියෙක මිදිමා හුරියා මුසීබත්තක හුරියා කංකම කියස් ඉන්සානාග තබියතුන් ඉන්සානාය තහම්මල් කුරවේ දරජාගේ කංකම් ඉන්සානාග අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කුරිමත් කුර්බානි එම අවණ මේ වාහකයා ખુલાසාකි මේ හුරියා අතක අල්ලාහ් ශුක්‍ර වේවා අලගොන් මෙන් විශ්නා යරුග ඒ නුක්තයකි හයාතුගේ හගීගේ මක්සදා මෙදුග විශ්නාගේ හයාතුගේ දිමාවා එහනේ කන්තතක මේ අශක් සනීතිකේ වාහක ෆොතකොන් අවුන් මෙන්න වර්ගින කන්තතක එංගිජ්ජ අදි හගීගතුග අවුන් මෙන්න මේ ඉම්තිහාන්තක කම අයක කුරුන් කම මියති එබෙන්ගේ එහෙන් එකන් එක්කන් අවුන් මෙන්න එගුණස් අදි අවුන් මෙන් තෙරෙන් බය මිහුන්න නේගුණු කම ගාවියස් මේ දෙහාලතු ගාවියස් එයා දේතිරීග විස්නා ගොයි ෆිකුරු කුරා ගොයි තෆාත් මිහුන් එබොල අවුන් හසන් ෆිකුරිය දන්නවාද පේනමනි නියමත කීවස් අදි දති හාලත කීවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අතකොන්න එකත් මිහුන් ඉම්තිහාන් කරවමටක මෙදුවර කරවා දිහාලත් දෙන්නේ අනේ ෂෙක් සමීරුග වාහක ෆොලොන් වර සාෆ්කුන් එවාහක එබ විදාවේ දෙවවා අදි සූරතුල් මුල්කුගේ ආයත් හොගා සිබුරි එවාහක තන් ඇස් එහෙන් එකන් ඔතස් මේ බය මිහුන්න මිහි කුරවෙනි දති හාල් මිජෙහෙනි එගොතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබැකුදක නූර් සෙවීමයි නියත නවත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ කෝෆා ඉස්කරවණි නියත මිකහල කමක මිකහල ගොත ඔබ විස්තම එහේම මේ කොබාතෝ හගීගතුග එහෙන්තෝ එකන් එයති මිසාලක අවුන් මෙන්න බයි ෆහරන් එ බහුරේ හම මේ විදා ගුරුමා මිකන් කම කිවස් අල්ලාහ් කෝෆා ලවණි කෝෆා ඉස්කරවා අඩේ මිකහල වාහකත වර්තාකම් තාන ජීව වාහකත මිහුන් දක්කාෆේ බහුරේ එහෙම එකන් ඔයගෙන් මේ දීනේ නසරකුන් ශරීගතුකුන් අලි අල්වාල් දෙෆාන්ත بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا دمج علون من أدوية دي فدان علون من جمي ديرولو مغا كريمة وقوم كما كيس ورا ما توري حكمة كتك الله تعالى علون منا مدور كروا كنتك علون من ديرولو مغا حياتك لفي كيف يكن كما بيمن سؤال فدان دوغا هيك جواب سكيرت القرآن قال إنجا استكون الله سبحانه وتعالى خلقه كربي إله علوكم كرما أدي ميستون كيبان إله إفس كلا منفعة نوت إله إفس فاد فائدة أديبود نقولنا كم أدي ليبود نقولنا أنا كم سون أنغاف هم ويما مي دنيا قالون من كريمتيوا كم حالة كيفس ألون من حالة أراغة متكا نوت حالة كتير قالون من ديري ولو متكا ألون من عقيدة كورغدين هفات تاعين ألون من كوريات دين حالة එවස් ඉන්සානක එන දිරුළුම් හදානගෙන් හුස්වගෙන් උලේන නූලේනගෙන් එතෙන් නේගිගෙන් අමිල්ලිය මරුවා හිසාබන්නවත දිරුළුම් ආයුසි ආමෙ දාක නුජේ ඒ ખાસකොන් එනගේ අකීදා ඉස්ලාමී අකීදාගේ තෙරගෙන හොරජිනවා එන මිසාලක දුනිය බඩ ජීහක මරුවදාන්ති කම්බඩුවගෙන් එනවත මරුවදාන තියෙන බිරුංග සදානගෙන් හුස්වගෙන් හිවමල්තක දුරක් දාක නුජේ අලොන් මන්න මරු හඳාන් කුර්ම වසන අමර කරපා नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस उलगावे तबामी होंगे लद्दत तन्नति फना कोल्लने मरु हंदां कुरश ए मरु हंदां कुरुमा की मी दुनिया की आबादी तने नूंका मी दुनिया का आबाद तिबें लवा बे नूंका अलोन मेन्ना हंदां को दे बहम वेजे कम गावानम दुनिया के दहिवति कम नफ्सु के दहिवति कम हसद वेरि कम विफद कंकम इंसान अंगरागत मफहिवे के दे दंति विदालु हम सीधा सवाल अलोन में विस्ना लायरुगा देम्मगे शेख समीर विदाली फदे अलोन मेन्ना अलोन इंसानो न विस्ना अलोन मेगे भाषागे वा मिंवरेक इंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी दुनिया खल्कु करवा मी दुनिया गा खुरिया कमे इलागे बेलम के दरुं वाहिंदुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कमेल मेदवेर करवीमा अलोन मेन्ना एकीवेत सुवालु फद्दाने विष्णुं गे सलोन मेन्ने मी जमानु गे विष्णु को मलम है मिसाल कलोन मिया का एसएमएस इंगे तो SMS फोन रालोन मेरे वारा हुसको सवाल लिए गए मिलने इंतजारों के जवाब एने जवाब नदी गड्डी बैग गड्डी रोही तर हाथ गोस में के जवाब वेस नदी ने तिवन्ना मीन नहीं आवा कम अनेक कोलगा हो रही है हाथ तोलन में नुविस नहीं एना हो रहा ना बड़ मसक कते गैस एना हो रहा ना एना गद्दिया तुम फोन गैन नुलेवे फद हालत का मी मसक्कतुगे हिरफुहा ए मसक्कतुगे ना गेंगुले तके तिमसाक दवा दुदा में ना तो दवा दुंगुले फुट एने फोन गंडुदन अलोन मन्न ए हालत नेगे अलोन मन्न
ಉಮ್ಮೀದು ಕುರವೆ ಗೊತ್ತಂಗೆ ಅಳೋನು ಮೆಂಗೆ ಕಂಕಮ್ಮಿ ಬಿಸ್ನಾನೆ ಹಿಂಗೆದು ತಿಮಣ್ಣ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಮ ಜವಾಬಿ ಬೆಸ್ ನುದಿನೆ ನಿಜಮಾನು ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಕಂತತ್ತೋ ಹೊರಗಿನ ಬೇಪಣ ಬಿಸ್ನೇ ಗೊತ್ತೇವೆ ಮಿಯಾ ಎಕ್ಕೊಂಗ ಅಳೋನು ದಂಡ ವಾಹಕೆ ಮೀಗೆ ತೊ ಮಿಸಾಲಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅದೇ ಸೇನು ಫೋಟೋತ ಶೇರ್ ಕೂರ ಸೈಟ್ ತಗ ಅಳೋನು ಮೆನ್ ನಮ್ಮಿ ದಕ್ಕ ಅಳೋನು ಮಿ ದಕ್ಕಣೆ ಮೇದು ಅಳೋನು ಮೆಂಗೆ ದಿರೋನುಗೆ ಹಯಾತುಗೆ ಅಳೋನು ದಕ್ಕಂ ಬೇನು ಉಫಾವೆರಿ ಮಂಜರ್ ಬೇಕನ್ ಮಿಸಾಲಕ ಫೋಟೋ ಯಕೊಂಗ ಅಳೋನು ಮಿ ದಕ್ಕಣಿ ಮಿಸಾಲಕ ಕಾಮೇಜಕಂ ಎಂಬೆಂಗೆ ಬೆಫತಿ ಬೇರುಗ ಅದಾಫುರಿ ಕಾಬೋತಕೆತಿ ಎ ಫೋಟೋ ನಗಾಫಾ ಶಿಯಾ ಕೊಲ್ಲೀಮ ಫೆನ್ನಮಿ ಹಿತರನ ಹಾದ ಮೀರು ಕಾಬೋತಕೆಚ್ಚೆ ನೋತೆ ಎ ಕಾಮಿಯ ಹಾದ ಉಫಲುಗೈ ನುವತೆ ಎನೆಂಗ್ ಹಾದ ಬಾ ರಿಜುಕ್ ತಕೆಕೆ ದೆವ್ವಿ ಯಾಕಮಕ ಅಸ್ಲು ಮೀಸಂಗೆ ಹಾಲತ್ ತಫಾತ್ವೆಗೆಂದೆ ಅಳೋಂಡು ಹಮ ಅಳೋಂಡ ಮಿಫದ ಮೆದುವರಿ ಮಿ ಹಮ್ ಮುಹ್ತರಮ್ ದೋಷಿ ಉಮರ್ಗೆ ಬೇಫಳೋ ಅಳೋಂಡ ವಾಹಕೆ ಮಶ್ವರ ಕೊಲ್ದು ಅಳೋಂಡ ಬೇಫಳಗೆ ಮೇಜ ಸುಫ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಒಮ್ಗೆ ದಾವತ ಕದ್ದಿಯ ಹಿಂಗೆ ದೇವರುಗ ಬ್ಯಾವತ್ತ ಕಾಬೋತಕೆತಿ ಹುರಿ ಅಳೋಂಡು ಹಮ ಹಿತೇರಿ ಸುಬಹಾನಲ್ಲ ಹದವ ನೆಮತಕ್ಕೆ ಏಕಮಕ ಅಳೋಂಡು ಮಿದಣ್ಣವಾ ಬೇಫುಳ ಉಮರುನ್ ದೋಷಿ ಉಮ ಬಲಿ ಹಾಲತ್ ಅಸಿಹಿ ಹಾಲತ್ ಹುರಿಗೊತ್ತಂಗೆ ಹೇಗೆ ತೆನಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸೆಚ್ಚೆ ಫರಿ ನುಕುಳು ए डायबिटिक पेशेंट विम हकुर हुन्ने बेसे सरी नुकुಳು विम अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलोन में मिंबर कुरेवे चलन मिकेने दें एगे तेरेगा अलोन में ती अलोन में वाह का फरागे मिदियरु दिया फदांग हियो कोता अलोन में नूर हेवे गोता इंगे अलोन दन्न नुबे गोता के हदीसुल तो गसोनी वशरु लैसा इलैक अल्लाह सुब्हानहु व तआला का गोस नोत नुरंगलु कंतत निस्मे बेगन ಅಳೋನ್ ಮೆನ್ ನುರು ಹೇಫದ ಕಂತತ್ತಂಗೆ ಅಳೋನ್ ಮೆಂಗೆ ಹಯಾತುಗ ಲವ್ವಾಫ್ ಏಕಮ್ ಏಗಸ್ ಅಳೋನ್ ಮೆನ್ ನಂಗುರಿ ಎತ ಬ್ಯಾವರು ಹೆವೆವೆ ಎ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕರನ್ ಫಾಸಾ ಅನ್ ತಕ್ರಹು ಶೈಯನ್ ವಯಜಅಲ ಅಲ್ಲಾಹು ಫೀ ಖೈರನ್ ಕತೀರ ತೆಬೆ ಮೆನ್ ಕಮ ಕಮದ ನುರುನು ಕಮ ಗನಸ್ ಏಕಮ್ ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ತೆಬಾನ ಎತ ಬ್ಯಾವರು ಹೆವೆ ಲವ್ವಾ ವುನ್ ಏಕಶಿಗೆ ವೆ ಇಂಗೆ ತೋ ಮಿತನ್ ನಬಿ ಮಾಯಿದಾಗ ಎಬೆ ಫಳ ಬೇನು ಮುರಿಯಾ ಚೆಕಾನಾ ಮಾ ಬಲಿವೆಗೆಂದ ಏನಾಗೆ ರಕ್ಕಲ ಕಟ್ಟಕ ಹಕುರು ವಕಿವರಕ ಬೇನು ಕೊರನತ ಬೇನು ನುಕುರಂ ಯಾಂಗೋನ್ ಹೆಂವೇಮ ಅಳೋನ್ ಮೆಂಗೆ ಹಯಾತುಗ ಅಳೋನ್ ಮೆನ್ನ ಕುರಿಮತಿವ ಬಾಲಿ ಮಡುಕ ನುವತ ಅಳೋನ್ ಮೆನ್ನ ಕುರಿಮತಿವ ನೂತನ ವಸ್ಕ ಮಿಹುರಿಯಾ ಕಮಕಿ ಅಳೋನ್ ಮೆನ್ನ ದಿಮಾವ ಗೋಸ್ ಕೊತ್ತಕ್ಕಮುಗ ನುವಿಸ್ನ ಅಳೋನ್ ಮೆಂಗೆ ಯಾ ಮೆದುಗ ಅಮದು ಕೊರಂ ವಿ ಗೊತಕ ವಿಸ್ನ ವೆ ಮಿದನ್ನವನಿ ಬಲಮೈಗ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಅತುಂ ಕುರವೆ ಕಂಕಮುಂ ಏನೆ ಗಿನಫರ ನುರಂಗಳುಗೆ ಮೆದುವರನಿ ಮಿಕಂ ವೆಸ್ ಕುರಾನ್ ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬನಿ ಅಂಗವಫ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಸಾನ ಅತುಂ ಕುರೆ ಕಂಕ ಬಲ್ಯಾರುಗ ಕಾನೂನ್ ತಕ ಕಮಾಯತ ಮುಗುರಿ ಮಾ एक्सीडेंट तक अदी एनूस कंक मिमेदुर नलुन मियद मिद कनी कोविड नवार कोरोना वायरस के वाक अदी एनूनस मिफदाम मी कोरोना वायरस के फैमिली सास रोगा नोत मीड्स रोगा फद रोगा तंग अराफ मनी गिन जनवार तक फेदे वायरस सको मियद एबवाक देखेवे मी कोविड रोगा एरुमगे सबब कमुगा वेदाने वाला हरुफ फद चीगे हुट्टा ए ची कैगिंग इंसान गंगेरी कम सलाम मिदन मैवेगे इस्लाम दिनोगा काबो तकती केवमुगे उसूल बने अंग हलाल ರಂಗಳು ತಕೆತಿ ಕೆವಮ ಬನೆ ಅಂಗ ಏಕಮ ಇನ್ಸಾನ್ ಗೆ ಬಯಕೋ ಎಮಿಯುಂ ಗೆತ್ತಕೊನ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ಕಮೆ ನುರಂಗಳು ಕಂತತ್ತೆಗೆ ಸಬಬುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ಬಲಿ ಮಡಕೊಂ ಎಮಿಯುಂ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಮಿ ಕುರಬನ್ ಹೇಮಿ ಮಳನು ಕುರಿ ಫಾಂ ಕುರಿ ಫದ ಅಲೋನ ಮೆಂಗೆ ಹಯಾತುಗ ಅಲೋನ ಮೆನ್ನ ಮೆದುವೆರೆವಾ ಗಿನ ಕಂಕಮಕೆ ಅಲೋನ ಮೆಂಗ ಅತುನ್ ಲಿಬಿಗನ್ನ ಕಂಕಮ ಅದ ಹೇಗೆ ತೆರಸ್ ಅಲೋನ ಮೆನ್ ನುರುಹೆ ಫದ ಕಮೆ ಕಂತತ್ತಕೆ ಗಾವೆಸ್ ಅಲೋನ ಮೆನ್ನಂ ಹೇ ಎಬ ಹುಟ್ಟೆ ಇಂಗೆತ ಮಿಜಮಾನು ಗಾಮ ಹೋದಾ ಬನೆ ಬಲಮೈಂಗ ಹರುಫ ವಿಹ ಇಂಗೆತ हरुफे विह लाफिना में एक आसर बोडो बैफर विहकं गद हरुफे नाम इंसान को मारोगे हम इंगादने विहाग एकम एक एंटीडोट नोते एक फरुआ विस्वने ए विहाग लबफ इंगे तो मियद से वेरिंग एकं होदा हरुफा एब कल्चर को गेंगुले एक विह वेनु कोगें एक हरुफ विहागे एंटीडोट नोता एंटी वेनम होतो मट्टक एमेमा ए विह एक जातु का गेलुन देचक वेस एक फायदा वे समय वनी लबफ अलोन मेन्न फेन्नाने अलोन मेंगे वशांगा कंकमा अलोन मेंगे हालत इंसानागे एहसास ता इंसानाया फेन्न मिंवर देनगने मिंवरकी वर महदूद वर लिमिटेड एच दिमावा मिखाल मुसीबत हादसात बलिमडुकम एई अवुन मेन्न एग अनिफ फळि अनिफ फराय अनिफ बि नुफेन्नातीवे या देत्रिगे गुतेन निम्मा कशे या बुद्धिवेरियन नूने किरत कुरान में नबी का सुन्नतों और में इंगे मालूमात को मच बिना कुफ दिन में शेख तिदाली फदांग एक शराहत एक जवाब तंग ए बहुटे इदिमालंग और में दाश ए न हम कुरी गिंदरंगे अदा मालूम ना कुरो को अच्छा नहीं कुरो को नहीं इंगे तिदाली फदा
alon men ge hayatu galon men nam medwere wa kam kan e alon men hirruhe fada horiya kam ekam ganu yes alon men ekankam e medwere wa sabab tan Allah subhanahu wa ta'ala wani ango alon men nabenu je mi bar ade alon men amal koram bi go beswani ango ehme maya ko galon men kuriya go sinama inshallah alon men nam midiri olum ge hayata ki alon men ruhe kankam ga ketteri ane ufaverika nuru kankam ga ketteru mun alon men ege darume sabab digen dak ya ko ga ma dirul mun ga hayat dan kuri Elias situr kollam be pante beto no ane faa kollan awa deve funo e faa kuravi waram muhim denu kutai Sheikh Samir ga wahka ga faa kuravi aslo mi hayata ki mi duniya ki mi imtihan ka ngeto Sheikh Hasan Fikri ga wahka warabbudan aliyalu wali e hayatu ge e dimawa kantatta e salaka algon menna nisbatun nubakam ka visnon e haqiqat khalis nubay nunkan ade Allah taala ge kamen nisbe wegen asno ekan eya begotun komesar kalgon de point aliyalu wala mihar Sheikh Samir se vidal fadan Allah subhanahu wa ta'ala mi duniya mi bimmati ka algon men insanu lepum ge maqsad ki evshak ne imtihan koro mataka e ayatakum war richen ehmi misalaka algon men hita hama nafsa sual kollam vi algon men mi duniyega Allah fonu vi ni'mat devwa algon men aram ko mi aram ge tammachge gotuga to nuwata imtihan ge tammachge evshak ne dam wegen hori mu'min miha eb qabul kure mi imtihanu fas wegenne e duniya nuwata e mi dara deven oti ngeta e gocha deven oti e etanu go nonna ne imtihan ngeta etanu go nonna eves hinnede kamen etanu go nonna hinham jawfa e bote etana diumat taka Allah subhanahu wa ta'ala algon imtihan koro fonu vitani mi ngeta ehema sheikh ek misal jeste fadan hama imtihanu ge holegge terega paper tan hawal kuravi e paper tahuga mi undugu bayemmi hunna nisbatun kala filal rangala dasnu kura mi haga nisbatun ten filal daskuri mi rangala kiyawagen pura masakke kuri mi hunge nisbatun e mi hunna suwalta faseho mundan ega hunna warang undugu suwata ekimi hunge nisbatun ekomako emme molukujjayen hama ega emme undugu suwala sena ha wara faseho ko nagani ngeta den e teacher anota kiyawade mi hunnan ekudinge tabiata ekudin faswana mi wara mi enguma mi imtihan wara ritu ko algon men apply kurave den me ha Sheikh Samir vidal fadan den kos e imtihanu ge paper hawal kuran wagutu annan e komme kujja ka hawal kuran wagutu annan wagutu hawal kuruma fahuga den e ya inam dinumuge nota e report dinumuge hafla annan ngeto e ba mi dani mi duniyamati ga den e dairuga misaka undagu suwalen ayima eti misalaka teacher blame kurun ni suwal tan hedi faratakan itti gom e hoggem wan kamen nunne ene ka ekam nete kurave kan ayiga tayyar fenati hana ad ene ekam tayyar fenati nota ena e nengeni jawab demwa haggoy rangal gota den inget ekam ena rangal gotka jawab difikam ga ne nengene miyako nekkan nuben hagigatu inget ehmema Allah Ta'ala mi Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani labbaika wa sa'daika wal khayru kulluhu fi yadayka wash-sharru laysa ilayka ibayla subhanahu wa ta'ala ge apulu ge huriya yakame bane ijabe ka fahu ijaba deme ibayla ge apulu ge huriya yakame bane depulu ge adi ibayla ta'ala ya khalis nuba sharre mahdu sharre ewan ki ama net algon me ingiresi mi kya net ingeto khalis etge khalis ingeto mi net gold ki se etge khalis za vega terega dagui hen evs etche ne hennon ama egota nuba huriha kolakun nuba etchen Allah Taala nahaddawa ingeto huriha etche misalaka balawainga ware vesto fini eveshama Allah Taala hidde ebbekan eti evvagutegga vedana ebbeka eti rahmatekkam ganebbeka musibat ngeto ekon Allah Taala khalis kon etchki ege nisbatum ege makhluqat ge nisbatum eti vedana nubekan emihun ngeto ebbeka tahammul kuran undugu etcheka ekon mihuriha halatigge ena oti ketteriwo ehbima emir bayche kalgon tasawuf kuran iblis tetto eko enega faratu wes ibiliga faratu wes etobbe ko Allah Taala tauba
enage mi eduntakat awanuwe ketteriwe Allah taala ge rahmen e bihunga macca tanawaswe mi huriha kame behinga adatta ehema khalis nubain Allah subhanahu wa taala ka nisbe none makhluqat terega e nubay e hingani ingata ei ekkanta den algono balewa hinga den istiwal skore fadan e kantata hen hingar algono menge amalta hunnan jehani kongo takatto algono mi mita genes dihwana misalaka mihegge hayato dimawi kame ingata ene protama firihen dariya liwuni ingata ekujjat tutto iruga gayganaka deyahar non ismaru ya asara qur'anat etta anakka devona dariya liwijje ene ekujja sama marwej inget den ene libun anghen dari inget eda tin anghen darin libun egetene furi protama anghen dari miheka kaven koge mi gaygan ka umrun ashavi saharuga marwej ya asar qur'anat ane devona anghen dari umurun gaygan ka hatavi saharuga miheka kaven koge ulen ko marwej den tiwona anghen dari mi ane miheka kaven koge gaygan ka umurun 22 saruga andawagot marwej ingeta e anghen dari marum kurin adili un firihen dari ingeta firihen dari ema jumla tim firihen dari milibun ingeta e firihen kujjaves gaygan ka dolu harnu enis marwej konfata bodo hitamen ena tahammul qur'anato anakka e anghen kudinge mi lafatuga ingeto kom mi razwan landolo zuwan umuruga ane amilla atun mi waludan jehone konfata hitame fon hitame qur'an den libuno anghen kujja ane mi hataro anghen kudin libuni e kujja hamekane duniyega tefolo mi tasawwur kollaba misalaka ifada mihege hayatuge miheka purimati wane hiddati kamai veena kekulun detto ade algon mihe mi wahake dekkeen mi wahake gotuge genama baykan hiwedan mi algon misaka hadagen dekki wahake loko wahake enno mes ngeto mi loko wahake no mi kom bekale to algon menge ma nabiya muhammad sallallahu alaihi ekale gofano ge huriha darin ekale gofano mi astan lebbi ekale gofano emme dariye ifatu gofano nget e huriha kawegge mu'min alage gotaki ki to sallallahu alaihi wasallam hadis qurawani inna ma idham al ajri ma idham al bala nget sawaba daruma ituru miwani e imtihan bodui warakash فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى ويدك لوبي وديكم في نما امتحان قرآنته هنا هم نفسه إذا كانت تبلا حفت الجنة بالمكارم وحفت النار بالشهوات سورغ يوني هن إذا كانت تكون فرالي نارك يوني هن إذا كانت تكون فرالي إيما هن إذا كانت تكون أصل من أنني امتحان den imtihanuga ki rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kone faman radiya falahu ar-ridha ruhijja miha ene allah ga rasul waman saqata falahu as-saqat evema ekama nuruhe ekama mi ketterinu ene ngoti ega sasa ingeta evema mu'min ala ekay kantata medu riwima mi annane war ritu ko ena iza asabatu algono war ginami program so gasmi adu yweni ei hamekan mu'min ala kamen ei ena huriya halige sen allah hamdu ko ketteri wani shukr qurani evema hagigatu ges mi war muhimmu de point de sheikh musa faqrawi e point ki ei mi algon men hama visnalamvi mi imtihanake darake mita ko nanna algon men hus hingam je kantake hama eyakuga e hingam nujehe kantatta ges eyannani nisbatun emihege nisbatun emihek ketteri nuwima emiheka hiwa kale enube ke ekam hagigatu khalis nube nune egen waragina he mi corona ingeto miharo duniyege waragina mi hon mi article ta kai cheliyem fasha corona ge sawun insanunna warapodet fadat ingeto ade corona go ha de yadu mi one go waragina gam lockdown
യൂറോപ്പ് കവස් అది అమెరికా కవస్ వరబడ ఫెతరమన్ దాతి దతురు ఫతురు మన్ హొట్టాది لما دوالو كده ناس من وورد فلايت دترو كرمان دار يا ترافيكس من ودف ميادو هما مي ساينس ورنا مي انويرمنت خدمه كره اجتماعي اداره خدمه كره بفلا විදාල මේ තිමා වෙට්ට ලිබේ ෆෑදා ඉංගතෝ මේ රෝගාග එබ ශක්කල බරබුඩ මුසීබත එතන් හාස් බෑක මරෝගෙන් දන මෙහර මිලියන් nga මෙන්න මේ රෝගා ජෙහි ජෙංගත එම ෆෝග තෆාසිසල් කම එයා එකුගා තිමා වෙට්ට ලිබේ මුන්දා ෆෑදාත එබ වාහක දෙක වෙබ ජබුන සාෆු මුසලම් වෙබ ඕසන් ෆරාල නැතිගෙන් තුනි වෙගෙන් දියොමුන් කොම්මස්වර කේති හීල් ರಂಗಳು ಹೋಗನ್ ದಾವ ಕಳೋನು ದೇಕೋನೆ ಮಿ ಇಟಲಿ ಗವರ ಬೋಡ ಫೆತುರಿಗೆನ್ ದಿ ಯುರೋಪ್ ಎಮೆ ಫುರ್ತಮನ್ ಇಟಲಿಗೆ ಮಿ ವೆನಿಸ್ಗ ಮಿ ಮಗುತ දෙමගු දෙමතු ගම මේ අනේ කෝරතකෙන් හුරේග දතුරු කරා මෙදනි එතන්තනුගේ ෆෙන්ගඩ අබදස් ගොම්බුකාව කිලඹ ෆොන්න ෆෙන්ගඩ සාෆගෙන් අඩි ගොඩ මස් ෆෙන්න ෆොටෝ අබුදිලා ෆින්ග තෙමෙම දෙම ගාන ෂේඛ් ඉලියාස් සෆා කරේ ෆදා අල්ලාහ් තාලා ලබ එබ්බස් කමක ඒග zato මුලින් එක්ක නුබෙන්නු එබ්බයකන් ඇති ඒනාගේ حالතුග වෙජන මෙන නුරුවේ දතු උදබු කමක වීකම ගනස් කුරින් අලන් දෙන ඉෂාරත ෆදා ෆදා කොම්ම නුරුවේ කම ගස් අල්ලාහ් තාලා මිසකුන එත බෑවර හේ ටංගල හෙවෙ වනි ලබ්බා دين السؤال كي هم دمتي شيخ الياس كي وحفظتها وربد بوله سؤال كي القرآن بسم النبي صلى الله عليه وسلم سنة مسنجة الله سبحانه وتعالى أول من ترين إنسان جنون جانوار جس ما مي هبر روغا تريكم بوله روغا وانته إهمي مباي ميهم هيتو قفدي سؤال كي مكالا بودت مصيبات تاد مڑکم ہوگا بالی مڑکم ہوگا قدرتی کارسات ہوگا میہن تم مروے ادی میگی ترون دے میں رسل داڑے فدا انسان ہوگا اتکم کل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس بنا گوت نیکلیا ہتھیار تک باڈی اونڈ میوری ہے چسگ سوبم می دنیے گے مہنگا انسان نورہ ورگینا کنتت ہنگا اروگا اللہ سبحانہ و تعالی ای اون منگے مان نورس ہوگا ونتر اسکلانگے کمگا وائرو باي ميهم هيتو فدي سؤال كي ويگن توي ميكانتت هنگيامي ديواني الله سبحانه وتعالى نيتا كومسارك الياس مي وا فلوغا مي سؤال جواب اتوج اينمس اون من هيتانغرا هما اون من عام ريتنا ابا بسنادين جهه مثالك هم دم حسن يداولي فدا كورونا فيروس مي حال فتره كورونا فيروس می کما کیس میں اللہ سبحانہ و تعالی اول مند کے کوفا اسکر وی کی نونے روحی وڈگن نگن وی کی اس نونے کو بات ہے می گفاتو گا ہوری حکمت ہے کہ اڑے اترن ہم شیخ سمیر اور من اری الواد فنت آدمی شکنے اول من اللہ سبحانہ و تعالی مدوا قبول کو جن حقیقت کی එකලාගේ කායනාත රස කලාගේ එකලාගේ හංගවා හොරියා කම සිංගවානි හික්මතු මච්ච දෙම්බීග අවුන් මෙ බුද්ධිග නසර් කො මිස්නාද ෆියම් මේ ෂේ හසන් මුසා ෆික්‍රි ෆා කුරේ ෆදේ අවුන් වරගින ෆා මේ මේ තෆාවුත් බෙබේ ෆුලුන් එකී කී ෆන්නතෝගා මේ දේ ස්ටේට්මන්ට් මේ සාදක මේ කොමස් කා ෆන්ඩි මසෙකේ උනි සරකාර ගේ ඉදාරා කොමස් කම කා බේවතු බේෆුලක් විදාලෝ ආච්ච දැන් හම අවුන් මෙන් මේක දෙපොන ඒ කිහිනෙන් එකම මානි එකම මීනෙම් බිස්කුරේන එනහෙම් බිස්කුරේන එනහෙම් කුරන මාරංගල වානේ එකම අස්තවගේ ඒක ඒන ගේ ගින්දේ වර ෆසේවාන හැම් බොනෙද එකම ටෙක්නිකලි ඒ මස්සලා ගහුරි උඳගූතක ඒ දිමාව හෙනියෙන් කන්තත්තක එච්ච එනකනෝ එංගෙන් ඒ ෆන්වරියාගෙන් ගේනි මී ඉන්සානුන් කුරා කන්ත ඒක ඉන්සාන අලගොන් මෙන් තෙරේ ඉන්සානුන් කුරා බයි කංකම්ගේ ෆාතුග ෆොරේ ෆාර හික්මත්තකින් හම ඒ දරජා ගණන් ඉන්සානක නෝ විශ්නේ නෝනිය මදි ඉදන්නේ ඒ ෆීල්ඩ් එක මෙහෙන්න වෙන විශ්නේ ඒකම ඒනහම වරම්බලගේ වා දක්කෆාන එම සුවාලකි අලගොන් මෙන්ගේ ඉන්සානුන් මි හිංගා බයි කන්තත්තකු ෆාතුග ෆොරේ ෆාව හික්මත්තක එකංකං කොම ඉන්සානක නේගේ කීනෙන් රබ්බු හිංගවා කන්තත්තෝගේ හික්මත්තෙන් ඉන්සාන ෆෘතමන්න ඒගේ එම්ම අඩි දරජා ෆෝරානි මඛලූගුන කීනේ ආදි කීරතෝ එතරාද කුරානි බුද්ධිවරිය කී කොම ඉන්සානෙ කමෙ වාහකේ බුඤ්ඤස් අධි කමෙ එලාන කුරියස් එයා මෙතුගා විස්නාෆි කුරකොෆා එකංකම් බලාව ඒ කී වෙගෙන්තෝ බලාව එච්ච බුනාමි හයි අස්තු එක්මෙත්තර මිහකි හැම ඉඳපා එච්චීතගේ කියා ගතිම ගෙරෆාරයිති ගෝස්වාන එන්නොද එන කියන්නේ එන මොළුව දැන් මේක
algon mi mammage wahaga dakkadima ni mamme pura sogawante farate Allah subhanahu wa taala shakke dei mamma algon devvis Allah subhanahu wa taala e mammage hituga darifula meduga tividalwa oga terken lebbisi kalam ehennama evese anghen ehennontu tobi gotum banafiyam algon men duniye miyannani mamiha en etebbar wentake difa tobiyataki miheku miheku ondo ko wende ruliya ondottu nuwa masdu bandu go ek ondo kofa viharuga eha bod wentake gasa anikka ena mi dobwa saaf kun ena badahatta hunga barapod taklif wima astu tobiyataki pura mene gondo ko mara bod nuwa masdu ya ondo ko vihat banna ya ondo ko fena kena balanji em astu tobiyataki ena de ruliya onnontu ekam ge huriya taklif take ehuriha veemwar takin ei emamiha hituga lebun ogatirikkamakkum ga lebbi hittawge milkuwari faran Allah subhanahu wa taala e ogatiri ekalang noleb winama duniyawi tobiyataki duniyawi gutun tobiyataki emihege faratu emihege undaguwa emihege faratu emihege veenlibe huriha mende emihege ruliyo ekame huriha veenaka ekuga meamiha hituga ogatirike lebbiwes Allah subhanahu wa taala hamaga awul faa kollam mi mamma algom deke me dobiba miha ko algom gabu kuraruga algon men beenuwa gotatto mamma huriyakama kurani adi algon men darim beenuwa gota mamma huriyakama koddinun ei hageetu algon men deke lobiyunto algon men ham waragina royesada mine chennugani dige ene kemnu koddige ene takonu fonu wak mamu branu dewen ihama innare je mine gad nidare je mine chennubelen mine takonu dewen algon ham branu mamma den adaha gohe ekam mamma ekankan e mana kurani e darifuluge hituga mamma adeteregen ogatirikama rahma hamdardiya darifula liben huri gellun takun salama koddin mamma ge hituga oy rahma hamdardinun echen ekune misak algon men dariku khili jangu fiharak wanima darifulu roni fuppahame gane nge denga me ene fuppahame nugane digen roni e ene war kule he fuppahame ekam algon ne benge fuppahan gane dinima e fuppa nugane digen ene eroවරවර මාගදේ රෝණ බලන් යවසනක් ඒ බප්ප එංගෙච්චි මම්ම එංගෙච්චි එහෙම ඒ මම්ම බේනුවනි බප්ප බේනුවනි ඒන දායිමි ගොතුම් ෆෑදාවා එච්චෙන් ඔයගෙන් ඒන දුනියේ ගොතුම් ෆෑදාවා එච්චෙන් ඔයගෙන උපරේ ගොතුම් ෆෑදා ඒන මා මොළු මා හිංගම ජේ මා දායිමි ෆෑදා හොර එච්චෙන් ඒන ගණ දෙන් බප්ප බේනුවනි කොම ඒන අපුනි තිමන්න බේනුවනි තියස් තිමන්න හුප්පාමගේ බේනුව algon menge misala ki ei aslu hagiyatuga kuda gudinge misala algon mennaka nege la yusalu amma yafalu wa hum yusalun ekalaange hingawani imma kantattaka ekalaanga etiradu kurun gotun suwale nukurbe wa hum yusalun emihunna Allah suwalu kurbana qiyamadu kiwegonto ekan kuri giwedo nukuri duniye gotu miti balala fe wara saaf ko fenna mi huriya ko ki sam ifratu ga rahme ena beenuma gotako no huriya ko hingani ei imtihanu ga alu medanna mi sheilas wa kurbe imtihan holegga algon men misaga bana dariwaru ko beerun suwale liha jawab dere den eru engene to dariwarun tere molumi ha kiyanu kiyami ha den misaga baymihun ehi baymihun hiwani ekal timanna men mi ene mi duniyage tibegen Allah subhanahu wa taala furassar ko nabiyya furassar ko miwaram mihen etti goargas timan menna ogobate snanani giden ho ebes farate netiye dotto e uta siyu kar tibe un test paper ko bad paper suwal dile liyeber ustad etti go algomen nona gan paper ena gadi hamu kurin paper nona gan university kiten mechi go yes ustad kiten mechi go yes algomen nona gan fenna algomen liya yes eliyani ham ustad etti go gan teacher etti go sarkar etti go e paper ate nulan paper atlan gadi juniwa gadi jene paper atlan muamme marks dibe sumen ene liben fala yalumanna illa nafsahu ena nafsan malama nukuran hem imtihan wagutuka mekan hingane ekam e wagutuge ene kommaka men nukurwe hadden onnan duttu maki imen onnane holum beru kura gadi sanna ekam dannawa keki algon men insanunge huriha kabes mi imtihanuge tere golamun daruga mi nazariya ene nuisnijji yam ni imtihan holum ene nikunane kussada fail wala awol medannawa keki test odi verify ehno test ko wagutu as jegen test paper libife mioti mi time miyo dani hema rasta fahinga mun em bimam ifarata jei waanu anege mihen haram be diwana fa nutibere takkiya fa mi holun nikunnan je gadi as jihidane jum ukuriga mi hoshele swaltaka jawab dige mi rangol marks libego metro nikunna hingashi alumna kannete time baguten nete mi kurimata dattaka ndagula iki besale Allah subhanahu wa taala insanaya age machan oga anteveri
أي رحمة أي رحمة أقول من يا مدك يا رحمة من القرآن الله تعالى بيان كره وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وهو دون قرآن هدي يتبعكم شهيد وجندي نحن تو قرآن تو يتبعر بيكم شهيد يتبعر بيك دوني دوكرم ديرس الله تعالى عنقون كير وتلك الأيام نداولها بين الناس مدوستن الله سبحانه وتعالى مدوري كرون إكيد دوسروا إكيد سالك طاون أمواسك تريسها صحابي صحابين زمان قد أتوا تعبين زمان تري صحابين أبي يكلون دي أدينهم ستبار مليون مية مرة في بور إدوستن الله سبحانه وتعالى إمبر قرباني تبامين قترين إيمان تري كما يكون حقيقة تبع إيمان بكم بيتو امتحان كرو متكا ويتخذ منكم شهداء الله حضرت شهيد متك أبي كيبرتك ابن القيم رحمه الله إذا على الله رحمته أي كلام لبامي عقوبات أي عقوبات هي كوشتو عقوباتك الله رحمة علىنا لواء جندائج علىنا مم هذا بدين ما جينيك من دنيا كينو مم كذا بدنياس جينيك من دورة داني بس ناقد مم كذا ميدة أدبون أستو حقيقي برين حاصل كراميها مم كذا فسبان نورتانينه هم الله سبحانه وتعالى إنسانا امتحان كروا إنسانا هيوجي مبر كده متك إينا دكوا أقولون إينا فاسد كم قانا إينا الله سبحانه وتعالى بما أننا بارا أننا وفدي سؤال إنك بينته أو هتم حصلك سؤال كلهم مي الله سبحانه وتعالى أول من مخلوق مي هم يكاني نعمتوغا رحمتوغا من نوجين قلوباني كم بسيكمة ودان كنّي هم وفدي سؤالك أي إينا نكيا من تري الله سبحانه وتعالى قمتين هذا منتي بينوها قتك ولفانتي تو دائما إيش كنا دائما كذا كيفاه كأقولي كم بدل إنجاز أما علونا ما يباه كان أما جواب ديه تو بدن أي ما يكو نوتا بافيكو داري فلات ديه مرانغل تربية تنو كوجا بينونها قتك بينوها كم يكورن دوكلوا كي جينا فارهين هذا كوجا هلاكو إنك سبويل بيك إنجاز هنا نورانغل ما كوندا كوجا كبيكنا هنا كديرولو من نيجي එන වගුත කංකම් කරා කරනක කියවා හින්නවා කුජ්ජක වේගෙන්න එංගෙත අම තිෆදෙන් සුවාල බය මිස්තකු මුෆද්ද සුවාල මි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ රහමත ගහක දක්කයර්ගේ ඉලාගේ රහමයි තනවසගෙන් වර කීවේ මියා බාර බයක මරුවාන් දූකල එංගෙත කියා බාර බයගේ ය බලිවගෙන් මෙදෙන කොබයි රහමයි අලන්දු හම කුරිස් එය ඉෂාරෙන් මි කුරි එංගෙත ඒ අලුකණ්ඩු මෙන්න විස්නේ නුකුතා එකනේ ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ විස්න තෙරිකම හික්මත තෙරිකම් කම නැතේ නිම්මේ කෂේ ඒකතන් නිම්මේ වෙනවා වරන් හනිකොන්නේ මෙබෙදෙන බලමෙන් ගලොන්නම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මතවරිකම ගවාක දරුසක දකම් දෙරුක ගෙන නොක්තංගම් ෆා කොල්ලන මේ ඉන්සානුන්නකේ අල්ලාහ්ගේ දර්බාරක බදර මේ බිමුගවා වෙයවර වෙස් මදු කුඩ බය නිකමෙති බය ඉංගේතෝ මේ බුණි මලනවන තසවර නොකොල් කොන් නුදගුණස් වෙස් දුනියගේ චාටෙක් දිවේ රාජ්‍ය ස්කේල් කුරා ෆිනම ගලමුගේ තුණෙන් හවරස් නුජේ හංගෙතමි අද මිදන්නවනේ බොඩු මිසන්දක මේ අලවන ෆාතු මේ ෆෙන්න මන්සරවර බොඩු අනේ මන්සරක දුනියගේ චාට කොරිය ස්කේල් එක ඒ මිනු මෙන කුරා ෆිනම දිවේ රාජ්‍ය ඒක රම්සු නොකොද්දේ ගලමු තුඬුගේ තික්කගේ මින්වරස් එතනු ගලවන මිදිරුලනේ එහෙම වෙදනම අල්ලාහගේ දර්බාර ගලවන මෙන් නිස්බතුන් එපස් එච්චකන්නවා වර්ග නිකමෙති බය ඉංගේතෝ එහෙම අලවන්නවෙන් ඒ ඉලාහුවන් අලවන්නවෙන්ගේ කොට බිස්නුමුන් ඒ ඉලාහුගේ කංකං ඒ ඉලාහ මිහින් හෙද්ද වෙන මේ එහෙ වෙන කොට ගෙන්ද වෙන මේ නුබුනේ වෙන එවර නිකමෙති කියමුගේ බාරුනෙන් ඉතුර එවර නිකමෙති එවර නිග්ලිජිබල් නෙක් බය කියලා මිදම ඉංගේතෝ හැම ඒගොත නී එවරවස් අකීදාගේ ඉල්මරි මේක ජවාබ් දෙවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නිස්බෙගෙන් වනි හැමකනේ එම්මේ නම් ෆුල නොත එම්මේ صفة فلان نون يدا الرحمة نوتا رحمة وانت صفة كي الله تعالى صفة وترن صفة هم يا كوجا إله كوجا حكمة تريكا عدود وريكا إله كوجا مي علم وريكا إله كوجا مي غاب وجا وكانت تمولد دنا ودكان بميوريا صفة فلوتك يا إكو بيسنا جن ألون من ألون كوريس دنا فدان ألون من SMS كورا أنا كاج هذا سنينج كان الله تعالى كي علام الغيوب غاب وجا وكانت تمولد دنا ودكان بايلا ألون من ميادو كي هكورو دسيم ها مي مثال وسبارة مناسب وانا ألون يتارني مي كها صورتوغا موسى عليه السلام خضر جفانا بدل واه के बाद එහෙන් දුග
mi khidr alayhi salam Allah taala devvi ilmu ungenuma Musa gefanu mi daturu kurabani furtamanu navakan ana navam filain nattala nege beru furan e warabbodu nubai ekamako ege jawab fon khidr gefan devvaruga emihun daturan nukume jana emihun baddal wan oi kandu fere emihun kiban salam kurum Allah taala angave engumaka kurvikame hamme fadan kolenti bituttu kudinta terenge kujjaku qatulu kurani evs miyaka beer for rabbana fa kujjage halu nate kuja boduege maanago tesnenge nakam Allah taala denodege miwahake tadona hukurdu kahaf suratuge tarjama ko kommedo kadu hambidan ingeto hame fada mi rashege rabberoga hori faare rana masaka kurma fa agu nagan edilabani e faaruge daruga wani e soliya bappayegge de darinattaka Allah taala lavafa kanze ingeto khazana ekam mi forui fawa sirrutaka sababtan alon menna insanun nan negen gaibu gama kan datta denodgen ba farata kama kan Allah subhanahu wa taala eme demegati vidalu fadan mi alona mi kuren salona faha ko fin corona virus nurakkate rogan adi insaniyate ge shifae libun alon men edeni vesingeto kam corona virus sun ege yani by product not ege effect faada tan eta baver guna getere galon men mihim bandu efa tibun e misakuna huri dacheka miedu mi bappayan ekala wagutunugen ailaya kon wagun hedanu koron wagutume de balibe ingeto gega nukoro hore bay masake koram wagutu dibigen deba hama ifadan de me sheikh samir istishara kuri fadan Allah taala laban fada imtihan ta uqubat ki ilahu alonu men kuttam malibe fursat adham ek fadan fada program toga alonu dannam de alon men gayan here kattege memorse faafa fusumge sabab hem mifada komme baye komme roga komme musibat ki faafa fusumge sabab mifada mi roga taka balimandu kama ki alon men ketteri umalibe fursattake ane hama corona ge sama evanga take ton non tami dakane timawatte libunu faada tawge wahaga aili gulum bari hunda waha kalon men dakame dan duniya mi da viha maadda huriha wattarege vehicle takunna mi engine takun nukunna viha madata maduje komme sababu kawre madu corona ge faada ge miyun hama ebori lifa hama musibataka balimadu kamuge faada almerenge bori bayan kurba fege terega Allah nge bori rujuwa faafa fossam ge sababe kamuga ketteri uman Allah subhanahu wa taala kadan galunna fursat de Allah handuma kurma mistakunna ituran Allah taala miha Allah ge hazrat gendevuma Allah taala kuttam uma fursat devunga simen gen awon me dakkani shukr keto kabat sual ade mi hisaw mi yoti mi belum teringe suala ka men asa awon men nange sual fennana kannen samar kollo नियमितक शुक्रवार नूमा मुसीबत का कित्तिर नूमुगे नतीजा की कुबात हो शेख इलियास चुदावन तुम्हें नियमितक शुक्रवार नूमा मुसीबत का कित्तिर नुईमा दिन कुबात को कौन में तो हिंगे इन तो वानी आने कौन हियोनी मितांग हदीस أتبجين فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط خلاصة قلت لك أدي فار تقرأ كل دوا سؤال عام وهي جميعها إن وتي الله قرصه دنيا كتير دن مي أصل ده ورا مهم واحد تكين دي والتفصيل كم مكالا مجليه جي واحد تنودكين مكالا كان كما مدوك إكميهن دكي قطع الله سبحانه وتعالى اعتراض كرما مي كان مور كرواها قطع فادو كيوما mikaale kankawa gudegutun arak gina wagutu beenuwana ege emme rangalu he tedu mawluma targon for kodde den mi madu bayeku duniya matiga hama dia mi egota Allah taala ge hukum protakan etirad kon hama emi hun nimigen hingejje ibrate ekama quest hama emi hun amilla nafsuge qararatun hama iwan ve ei hama emi hun nan he kankan ngeto e he kankan ekama neva holiya elunima emi hun rujuwa wan beenu mi hagiga kila qur'an ge bay miyadu mi gota waaka dakka etirad qura adi Allah ge hukum furtaka ya furtaka ves gonjaha waaka dakka mi ves emme fahuwa gutuga hagiga tu den algon menna e chenwe dekken ta ekamo ke hagigen Allah taala bayan qura emme algon men misal kabale ma fir'aun detto fi qawl fir'aun faqala ana rabbukum al-a'la detto
ana fahshara fanada faqala ana rabbuka emmen genes wahata emmen kurimatige mibunani kiketo timanno e kalemenge emme mativeri raskalange enno egonko ena e bodawe fa e gotan e kantan aniyaveri fa kantak kuri emme fahuwagutu kine kantawi Allah subhanahu wa ta'ala wahi korani hatta idha adrakahu al-gharq ena gharqwan ase wagutu jehuni wa gharqu wamundi wagutu kine kantawi igadigo ena muluni aw hasalame wa ingeto ena mulani qala amantu aharan iman bijaymu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil bani israil baga mihum e iman bi kalange askalange Allah ta'ala menu bi hen ilah nuwa kama haran iman wa ana minal muslimin haran hekyo hanaki muslimeke ekoko Allah ta'ala nidai woni ki gata al ana wa qad asayta qabl mihindu heyeti ba iman wanti ulani miharu heyeti kanti koran ulani mi kurin Allah ang uradifa wa kunta hemvima aslu hagigatu insanage nafsuge qararatun enage fitratu bodukame lagati hagigatuga ekama i'tiraf wani ehnya bayin insanun hujjat dakka buddhi isko qur'ana sunnatun hidayen dibin ugane wahaka dakka ikivegen bay mi hunna ekala mi imtihan e beenu achka ka beenu emi hum beenu menno mi imtihan ge terega uleka ehbema e imtihan rekumattaka eki mi hum eki hujja bay mi hum emi faun diinge onnan ge hechka mas kabulen nukore එහෙම වීමත ඒරුන්තා එක්කල ඉම්තිහානුග කංකුරම්වා එම්ම රංගල ගොතන් එන කං කුරන් ලාසිම් නුවානි දෙකෙන්වා ඉතිකාදු කුරන් ජෙ ගොතන් ඉතිකාදු කො එන උලෙන් ජෙ වකි ගොතෙන් එහෙම ඒ හුරිහා හැමේකුන් ළමේකුන් නෙට්ටි ඇසොල්ලේ වයසොල්ලේ ගොඩ මිබෝලේ හෙන් එන වේණුන් ගොතකන් උලෙන් එකම්මතින් මිකම්මතින් උලෙන් එන වේණු වඤ්ඤා එන වේණු නුවාන දීනෙ වෙසොන්නක එන වේණු නුවාන සාබිත් කුරාක කල්යාංගේ ඔඩිගේ වාකස් එහෙම ගානුන ei miaro ane ingeto mi buddhi Allah taala dewa insana maikroves e buddhi hamagan aluade arukatiyaki kirat qur'anas ade Allah taala adi bayin insanu ingeto e adi batil dine kamuga e din emihu hamagan aluade duniyawi kankamuga kommes kahala emihun gaga akhlaqi wingon takese mi wingadu takum wes ekkibawan ekkala mi insanun nge daraja vetti hama huriha gotakun duwefa onnan venuwa miha ena edenni i'tiratat skennana e mi shakkuta wesufadan huriha ka gennana adi ena heri dalilegge matiga kam burhanegge matiga kam ena dawa wes quran ekam mi huriha echkan asla haygatu galgon ane rangalo ilmi jawab tak dinuma algon bunana mi wagutu kuday madatu kuday haqiqat ko singeta dinna algon mi suwal kolli fada mi duniye Allah subhanahu wa ta'ala karisataka musibataka ma yasawana insanun ge fardun war machadan firwana bisfi hame hentata algon kuday che tur kollana geto ada mi suwaru gega mi niumetta mi duniyega imtihan taka kurimati mi hu geto emi hun Allah ta'ala devwa niumetta surgega tankolen eha bodati wahake ki imtihan taka kurimati nuwa mihun henname swarge hasil we mihun emihun na mifennani swargega ek duniyega eha datikon undugu taka kurimati li mihun emihun ge daraja ufulifa watan emihun ge ni'mat ma matiwerta fenunima swargega emihun eba ede afiyatu ge ahlu werin duniyega tibiru ge afiyatu ge ahlu werin eba ede yatamannawna law anna juludahum qurdat bil maqarid emihun ge mi hashitauga miwa mi hanta ingeto duniya matiga mi ane nolale onnam muri hayatuga emihunna ewa bodachi azabta devonna me hitan arane ekkala mi kantattaka kurimatila Allah ketteri wegen e sawaba darwa hodagen gos ekkala darajatan hodi mihun emihunge darajataka wasilu mihun fenuni ma ekkala ekantatta medure nu mihun hitan arane subhanallah timonno menno me duniya kantatta iname medure yuna ema Allah taala ge he rahmemi tanos rahmemi algonu menge eti uda algonu me dekem wa gota miti badalwami hagiyatu algonu me dakkani shukur gari wa je wa ka algonu me tangara mihi kitu gam dan suwale
Allah subhanahu wa ta'ala miheka devi urihani amati faasa mudala ama ekalaga moga mi heda kolli awon mi dakkani duniyiga wahak bodan yedo mihunge visnu hunanis bodan mi duniya biyekatu ehme mi ena hurihachin heda kolli tana maruwi dengi hinetto Allah subhanahu wa ta'ala ekala la in shakartum la azidanakum e ayatuge e wahi korwa bas ful tedwan මේ kurko jawab අවුන් මෙන්න වගතු වරක් කුඩොන් දෝනේ මේ අනේ අවුන් දන්නවා හකි අවුන් මගේ කුරින් අවුන් ෆා වාහක ෆෙෂිඩ් දෙන්නේ ෆදෙන් දුනියේ හයාතෙන් නෝන් අවුන් මෙම්මි හැමේකන අවුන් මගේ මිසරාබු වමති හම 2 මිනිට් ගෙත් අවුන් මගේ අවුන් මි හයාතමද මි දෙකෙනි මි දායිමි හයාතක අවුන් මගේ ධර්මයාසා විතර කොද්දමට්ටක අල්ලාහ් දෙබ්බා ෆුර්සත එක්කම් එහෙම ඒ ෆුර්සතක බේනු එන හිෆීම එන හේද කුරිම ඛියාමත් දෝ ඒක මේවා එන කනල්ලි බෑ එහෙම ඒ නසරිය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ දුනියේ කන් කුරිමත් කරේ අවුන බිස්තන් ජේනි දුනියේ ගලොමන්න මේ දිමාවා හුරිහා කමෙග්ගස් නතිජා එකි දායිමි හයාතෙග්ග ඒ හයාතක අලගොන් මෙන් බෝහාස්කන් කණ්ඩාලු මට්ටක දුනියේ මුසීබා ජස්සවි एक केत्तरी मुसब दायमी हयाते गलगुम उफल आरामगा लेहट्टे मट्टक दुनिये कुर्मत कुरे हुरिया कमेस हे मागोंडो दन्नवानी एगोतोगा दिए समयने गे जवाब लिबेने दे आवोन निम्मालम दन्नावा के नी प्रोग्राम निम्मा कडी जोनीमा मी अलगोन मेंग तेरे बय मे होन हियोनी तिमन्न गबूल नुकुरमे उखरवे हया गोन्नार कम के तिमन्न कुरंजे के मे नोना दन्नोन तो बेफलो गबूल कुरेस नुकुरियस उखरे हया गोन्नार ميو قبول كريس نكريس كالوك وديم بي اكلام حساب قرآن اهم قرآن الله زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير كافر ميو هي كوري ميو قالوا امبرا اخرى حياتك نفون وانا مارو مفروض مارو يمني موني ميو هي كوري قل بلى وربي لتبعثون كليفان دالو هما هلا هنكون تيمنگ ورس كلام غندي دالمه لتنبؤن تبام لتبعثن تبام ألون ديروبيني يفودن تبامهم كل كنت توجا جزاء يجي خبر تبامهم الدويني إي الله سبحانه وتعالى عرف خسيرك الله كمك بسنا لهم بي مروما فوقا دين حياة ألون ديروبا فميكان غوسوج كان ركي ورنا جيج كينغوني ما دين ألون دنيا عاس كورا كفرستن لبين مي ألون تيمان دينا فرستك كيا جالون نيكو مين غولي هيو كنت كورا فرستن لبين بين وانا تمبرانا بيرول نونا نحساب نيموني أمبرانا بين وانا رانغلا ميتي بسنا في كوركو فالغون مي حياتك هونغا مي حياتك وغوتك سيدا كورو وغوتي مي كنيتي كولي كولي مي سكرات نو مي كني دايمي حياتك جوا هم أغونغ التماسكي هم بسنا في كوركور مفوغا مي هيو ماغو اختياركم مي هوريها كمكم إبراهيم حاصل كوجن دارمايا سابق فبر كوربيتو إيغوتو كما سي كورواش आदि अवुण मिंगे मी प्रोग्राम नमका हमें मी आई अवुण हम वार बड़ शुक्र धन्यवाद तीन अखुन नवेस वार रंगोल वार फ्री हम मालूमात के तिदेवी अवुण मिन्ना आदि अवुण मिंगे आम रईतु नम खातब को धन्यवाद बेनु मनी अवुण में मिगत मिगन प्रोग्राम था अडु इससे उमा मी प्रोग्राम था बेल्ले उमा मी दोस्त को खास गोतिग वार बड़ तिरेफुल समाल कन देवाशे अवुण इंगे बाय बेफ्लो मी प्रोग्राम था हम रिकॉर्ड करो वागें अडु असोम गेंदवा दें मी दांडी वाला की अवुण में राज्य विस मोर दुनिया विस मी ज़माना को इस अदी इंसानी तारीख़ हुआ विस नान नफदा बोडो वबाई खालिसाई मिदुर फावा दोसवरी एहमीमा मिदोस को अवुण में वरबडंग एदे कमे सरकार में से देख में सरकार तकुम में से देख में दुनिया के सेहत जमिया सरबडंग इल्तिमास करवा कमे मिकंकमा गुलिगिंग तफातु दायरातकुम खासगतिग मिकंकमा बेहे गुले दायरातकुम सही दायरातकुम अंगवा एंगे उनतक कियमंतरिक अदाको अल्लाह सुब्हानहु व तआला वकील को एकलांगे देवी नियमतक शुक्र वेरी मिगोतंग आगुन मेंगे कंतत बेहिटुमकी ए आगुन में एनेंगे देखमे एहमीमा मियदु आगुन में मिवनी मिस्कितवेस बंदुकोफ एहमीमा एहंकम वियस अगुन मेंगे फरुद फस नमादा आदि इनोवे से कंतत कुरुमुगा हियवागी वांग एबजेहि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगुन मेन्ना आवस फुर्सतिग मी कारसाय सलाम कुरबमं एदि अगुन में दुआ कुरम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।